Dumela motho e tshora go amogela mo dikganyeng tsa rona tsa Platinum North West TV o dumedisiwa ke Obakeng Maje mme fa re lebella tse di tlhomileng kwa pele masepala wa Tswaing o beletsetsa ba lekgotla ba le robongwe fa baagi ba Mahikeng ba tshwenyegile ka seemo sa toropo ya bone mme banka ya FNB e latofadiwa ka tlhotlheletso ya sepolotiki mo metshamekong setlhopha sa kgwele ya dinao sa TTM se fetela kwa makgaolakganyeng a Nedbank. Masepala wa aparetsweng ke mathata wa Tswaing kwa Delirieville o kaile fa o beleseditse ba lekgotla ba le robongwe go sa le gale. Musa kgotla phemelo lebelo a re ba lekgotla bano ba reteletse ke go iponatsa kwa dikopanong tsa masepala di feta robongwe ka go latelana. Lebelo a re khansele ya masepala ile a bolotsa dipatlisiso kgatlhanong le ba lekgotla bano le go ka lebelela gore ke se se tlholang gore ba se iponatse kwa dikopanong tse di farologaneng tsa masepala. So this is partly last year ka June. I didn't know actually May. Ka di 15 tsa May, go nile a council sitting that was convened. My councillor did bus attending. Second one was on the 22nd. The third one was on the 23rd. Whereby we adopted adjustment budget. So 9 councillors must attend those 3 consecutive meetings. And as per the code of conduct, you are a failure to attend 3 consecutive meetings. You are removed from the council. Lebelo gape o kaile fa masepala o no abela kwa thoko ba lekgotla bano le go kwa ba tsela mogolo wa dikgwedi di le 3. Fela lebelo a re ba ne ba kwalela mokhuduthamaga wa dipuso selegae le matlo mo provinceng Moloki Tswaile go ka mo itsisi ka mathata a. That special committee did a report and it was tabled to counseling on the 15th of September, where council has resolved who suspend the councillor and who withdraw their 3 months salary. But suspension is MEC. So the MEC, unfortunately MEC abasa concur. Then we had to implement the second option, which was withdrawal of 3 months salary. Currently, how ba fine 3 months salary. Implement you again November, December, and January. Still, councillors continued absenting themselves from council meetings. Until today, I'm counting 11 council meetings, and those councillors were disruptive. Gape masepala o no a kwalela setlamo se se tsamaisang ditlhopho sa IEC go se laela gore se ntshe maina a ba lekgotla bano mo lenaaneng la ba lekgotla ba masepala. Fela modulasetilo wa IEC mo provinceng Dr. Tumelontle Thiba o na laela masepala gore o romele ditlankana tse di bontshang fa mokhuduthamaga Tswaile a dumalana le kgato eno. Khabagare moemedi wa ba lekgotla bano Sam Letlakane a re kgato ya masepala ya go ba belesetsa ga e mo molaong gonne mokhuduthamaga Tswaile e le ene fela yo nang le dithata tsa go laela IEC go ka tlosa maina a ba lekgotla mo lenaaneng la IEC kwa dimasepaleng. A re ba lobaka ba ikuela go lebelo go ka rulaganya dikopano tsa khansele gonne bontsi jwa ba lekgotla ba kaile fa lebelo a tshwanetse go ntshiwa mo maemong a gagwe ka voutu ya go tlhoka boikanyego. Moemedi wa lekoko la Democratic Alliance kwa masepaleng o Kagiso Mangwejane a re se se diragalang kwa masepaleng wa Tswaing ke maraganateng a lekoko le le busang la ANC. It must be on record that we as a DA, we dissociate ourselves from all political infightings within the ANC. The issue of removing the councillors, the non-councillors, in council by the speaker using a council resolution is not the proper way of removing the councillors. According to the legislation, there must be a committee that must be formed, a special committee that is going to investigate all the allegations labeled against the councillors.
If the special committee finds anything, it will recommend to council. And council, it will recommend to the MEC if they cut the salaries of the councillors for 3 months or they expelled the councillors. That decision must come from the MEC, not from the speaker. Mokhuduthamaga Tswaile o kaile fa setsa sekaseka ntlha eno mme o tlile go tsaya dikgato moragonyana. Baagi ba Mahikeng ba kaile fa seemo sa toropo ya bone se etegetse mme go se ditlhabologo dipe tse di diragalang. Ba kaile fa thebolo ya ditirelo e le tlhoba boroko mme ba tsweletse go itemogela tlhokego ya metsi le ditsela tse di sa tsamaegeng thata jang fa dipula di nele. Bangwe ba baagi ba tlhalositse maikutlo a bone jana. It's very, very horrible compared to pre-1994. The state of the city is horrible, mainly because of what? Lack of leadership. Bakgweetsi ha ba tsamaya mo tseleng e leng gore ga ya nna sentle e na le di-pothole tse dintsi ba feleletsa ba efoga di-pothole tseo ba tsamaela ko sidewalk mo e leng gore ba tsamaya ka dinao ba kgorelesega ga bana mo ba tsamayang teng se se ka tlholang dikotsi nako e nngwe mme hela so se se utlwisang botlhoko gape mo bakgweetsing ke gore dikoloi di a senyega o dula o baakantse o dula o baakanya di-suspension di tswa mo alignmenteng. Because people who must make sure that there is service delivery, those are the officials, which most of them, they've now tend to be entrepreneurs while working in government. So that is why we are losing a direction of proper service delivery. Tonakgolo ya province ya Bokone Bophirima Professor Job Mokhoro le ene o kaile fa tshwentswe ke seemo sa Mahikeng. Malobane ke etetse Botswana ha ke tsena ka gabololo ke a ke be ke sheba ebile ke iphitlhetse ke atlhana ka mkhone ke maketse ka teng ke a tlhamishwa ke some parts of Gaborone could easily pass for some parts of Central. If you blindfolded me and how it's a umpotore ke kwa nka go ra ke re ke go Central somewhere ke sheba ke bona tswelelo pele e diragetse me go a tlhamaga ka go tswella pele di putsaola ya tsena ka re kana baagi ba Gaborone no so long ago kgwedi le kgwedi mo Mahikeng go le go kgatsisiwa pula the currency bana ba sena marekelo a maleba kana boteng bana ba reka mo Mahikeng gompieno Mahikeng yo mo setla. Moemedi wa Bokone Bophirima Business Forum Katlego Rakuba a re Mahikeng ga e bontshe e le toropo e kgolo mo provinceng mme seemo sa yone se a swabisa. Fela sebueledi sa masepala wa Mahikeng Johnny Nkwane a re masepala o tsweletse go ka bankanya dikhuti mo ditseleng le go ka tokafatsa seemo sa toropo. Ke a dumedisa mma ke dumedisa le baretsi ile ke lebogela le sebaka se le re fileng sona mo ntleng ya di-pothole re na le team e samaganeng le go baakanya ditsela tsa rona go thiba di-pothole ke fela gore go tsamaya ka bonya ka ntleng ya ditsela tse di senyegileng thata tse di sentsweng ke dipula tse re itemogetseng tsone mme ba tsweletse mma go baakanya di-pothole re na le service provider ba babedi ba ba tlhophilweng ba ba irilweng ke masepala wa Mahikeng o mongwe o re provider ka material wa go thiba di-pothole for yona team e ntse ke bua ka yona o mongwe o tla a risila ditsela ga team e sena go thiba di-pothole bona ba tla ba risila ditsela gore di tsamaege sentle mo ntleng ya di-robot re na le service provider e tlhophilweng gore a replace di-cable tse di utswiwang ga se gore di-robot di baakangwe di-cable di a utswiwa maetso yaanong re na le service provider o re mo tlhophileng gore a baakanye di-cable tse a replace di-cable tseo a ba baakanye di-robot tse e leng gore bontsi ba tsone di sentswe ke dikotsi tse di diragalang mo toropong ya rona le mo tikologong ya yone. Re kuela mo bakgweetsing maetso gore ba kgweetse ka kelotlhoko le go leka tota go avoida go senya di-robot tsa rona le di-street light tsa rona ga se fela di-robot le di-street light. So that service provider o tle gore baakanyetsa di-robot a re baakanyetse di-street light a replace di-cable tse di utswitsweng le tse di senyegileng. Mo ntlheng ya leswa la ko toropong a re sita letlhaeng re le masepala wa Mahikeng ka gore re semeletse mma re na le team tse pedi tse di kolomakang toropo
ke team ya motshegare le ya mantsiboa. Team tseo mma di dira go menagane ebile re lebogela ka mokgwa ba dirang ka teng. Ke fela gore baagi ba rona le bone re kuele mo go bone gore ba tlogele mokgwa wa go latlela matlakala gongwe le gongwe, ba tlogele mokgwa wa go create di-illegal dumping site tse leng gore di tletse mo makeišeneng a rona. Mme re le masepala re ikaelela go tsena mo motseletseleng wa go ruta baagi ba rona le go tla ka di-awareness campaign gore re leke go fokotsa go latlela matlakala gongwe le gongwe. Re leke go ruta baagi ba rona gore matlakala a latlhelwa jang ebile re ba rute gore matlakala a latlhelwa kae. Ka jalo re tlile go dira campaign tseo in and around town. Re tlile go leka le go implementa di-bylaws tsa rona tse tota re setseng re simolotse. Go na le baagi ba e leng gore ba ka go bolela re ba tseetse di-dustbin, re ba tseetse di-criba yalo, ba go latlhela matlakala ko go sa latlheleng teng. Yaanong re ikuela mo baagi ba rona ra re dirisane mmogo re lekeng go aga maikeng. Mokomishinara wa sepodisi mo provinseng ya Bokone Bophirima, Lieutenant General Sello Kwena, o kgadile ka bogale phatlalatso ya video ya petelelo mo mafaratlhatlheng a boitapoloso, mme o ikuetse go baagi go emisa go ka phatlalatsa video eo. Seno se tla moraga go phatlalediwa ga kgatiso ya video ya petelelo e go begwang e diregetse kwa Kgale section kwa Phokeng gaufi le Rustenburg dibeke tse pedi tse di fetileng. Go begwa fa mongwe wa batho ba ba sa itseweng a ne a gatisa video eo fa monna mongwe o ne a betelela mosadi wa dingwaga di le 36 o go begwang a sa itekanela sentle mo tlhogong. Sebueledi sa sepodisi mo provinseng ya Bokone Bophirima, Lieutenant Colonel Amanda Funani, o letologa ka dintlha. The Provincial Commissioner of North West, Lieutenant General Sello Kwena, condemns capturing of a rape incident which went viral on social media platforms. The condemnation follows circulation of the video depicting a 36-year-old woman with mental illness being allegedly raped on Sunday, 28 March 2021 at Kgale section, Phokeng, outside Rustenburg. The victim's sister opened a case after coming across the video, and the suspect was successfully traced and arrested on Friday, 16 April 2021 in Phokeng. The suspect, aged 36, is expected to appear in the Obakeng Magistrate Court in Tlhabane on Monday, 19 April 2021. Meanwhile, investigation has also been instituted against an unknown person who captured the incident, but instead of reporting to the police, circulated it on social media platforms. The Provincial Commissioner lauded the Rustenburg Family Violence, Child Protection and Sexual Offences Unit for their swift response, which resulted in the arrest of the suspect. Furthermore, he urged the public to refrain from circulating the video and to respect the victim's rights. Setlamo sa South African Health Products Regulatory Authority kgotsa SAHPRA se ikuela go puso go ka tsweletsa ka moento wa Johnson & Johnson. Seno se tla moraga gore tona ya boitekanelo Dr. Zweli Mkhize a ka efa naga e tlile go emisa ka moento ono moraga dipego tsa gore o tlhola go rema ga madi mo mmeleng. Dinaga tse di kopaneng tsa Amerika di ne tsa emisa ka moento ono wa Johnson & Johnson moraga tshedimosetso ya gore basadi bangwe ba le barataro ba itemogetse go rema ga madi moraga go entiwa. Fela setlamo sa SAHPRA se re puso e ka nna ya tswelela ka moento mme seo se dirwe ka kelotlhoko. Setlamo se begile ka la matlhatso gore go tshwanetse go tsenngwe tiriso melao e gagametseng fa go entiwa batho, mme batho botlhe ba ba ka itemogelang matshwao mangwe a sa isegeng ba etele bookelo ka bonako. Khabagare, province ya Bokone Bophirima e itemogetse ditshwaetsego di le 126 mo diureng di le 24 tse di fetileng fa dipalopalo tsa ditshwaetsego di eme go dikete di le 65,873.
Dipalopalo tsa dintsho mo porofenseng di eme go sekete 632 go fitlha ga jaana. Mme ha re lebella tsa kgwebo. Diunione tse di farologaneng, dikgwebo ga mmogo le makoko mangwe a sepolotiki a tlhasetse banka ya FNB ka bogale morago ga go tswalwa ga diakhaonte tsa setlamo sa IO Technology. Maphata ano a latofatsa banka ya FNB go dirisiwa ke borradipolotiki ntle le go sireletsa ditiro. Banka e begile fa e tlile go tswala diakhaonte tsa setlamo seno mme e latofaditse setlamo sa IO Technology ka go amega mo bogwenegweneng. Go begwa fa go tswalwa ga diakhaonte tsa setlamo seno go tlile go baka tatlhegelo ya ditiro di le 200,000. Sebueledi sa COSATU Sizwe Pamla a re ga ba itumedisiwe ke tsela e dibanka tse nne tse dikgolo mo nageng di tsamaisa merero ya tsone ka teng. Pamla a re dibanka tseno di tsweletse go ka itirela boithatelo mme ga go dikgato dipe tse di tsewang kgatlhanong le tsone. Fela moemedi mogolo kwa FNB Nadia Maharaj a re le fa a sekitla a itsise mabaka mo pepeneneng ba setse ba itsisitse setlamo mabaka a lebisitseng kwa go tswalong ga diakhaonte tsa bone. Ha re lebella tsa metshameko. Setlhopha sa Chakuma cha Mazivadila se letse se itumedisitse barati le balatedi ba kgwele ya dinao ka go fapha setlhopha se se tukamalakabe sa Mamelodi Sundowns mo letsatsing la maabane le go fetela kwa makgaolekganyeng a sejana sa Nedbank. Setlhopha seno sa kwa Venda se ne sa nkgisana magwafa le sa Sundowns mo metshamekong ya se ka makgaolekganyeng mme motshameko o no a fetela kwa thagong ya di-penalty moraga gore ditlhopha ka bobedi di tshameke maleka mo nakong e okeditsweng. TTM jaaka Chakuma cha Mazivadila itsege e tlile go rakana le setlhopha sa Chippa United kwa makgaolakganyeng. Setlhopha sa Chippa United se faphile sa Pretoria Kellies ka 1-0 go ka fetela kwa makgaolakganyeng. Motho wetsho a re lebelle dintlha kgolo tsa letsatsi gape. Masepala wa Tswaing o kaile fa o beleseditse ba lekgotla ba le 9 fa baagi ba Mahikeng ba tshwenyegile ka seemo sa toropo ya bone mme banka ya FNB e latofadiwa ka tlhotlheletso ya sepolotiki. Mme mo metshamekong setlhopha sa kgwele ya dinao sa TTM se fetela kwa makgaolakganyeng a Nedbank. Motho wetsho se lebale go etela kanala ya rona ya Platinum North West TV go Star Set Channel 120 mme o inose ka nkgo. Go tswa mo go nna Obakeng Maje le segopa sa dikgankere nna le bosigo jo bo edileng. Platinum North West TV. Welcome to a new world of television. Check out shows like Street Vibes and Bring Out Lama Kusheshe with spinners and bikers as we take a tour of the Platinum Province via Bokoni Ukirima. Checking in on our daily lives, of course. Platinum Insider brings the juice by Omonating we unwind. All of this and more on Starsat Channel 120 from 6 p.m. to 10 p.m. Platinum North West TV.